twine ebitukweta trap centers mu Uganda. Trap offices. Trap ni tax registration expansion program. Twaragana n'ibitongore bya local government na URA. So abantu ba staff bitu bari mu district zone ezikushira yato mu Uganda. Ati nko muri Mbara twine trap center, URA offices, endijo erikakoba division haro nije kudaze kuriya bihari. So ntube encouraging abo abatakumanya okoza omukutu bije bareba abantu ba ofisa bitwabo abo nubo kubayamba abo nabakozi b'ekitongole kya URSB no bakuyamba abantu abakuremwa kuzamukutu iwagamba ngo nkabaze n'abantu abarunomo abita bashomere nabo namashanga challenge za system. So ntubashaba woine challenge otashita mukagumayo noija na office zitukamukuze twine izwa kweta self help desk no shitama ntukurabisamo ibintu byona ntubikora niwe. Ekikuru ekiri very important no kushango ine bintu bitwantu gamba woine ID, woine at this ID, woine valid ID, national ID, nora nira ibirebe ne hari tsabantu akuba wori mu Uganda hati utine national ID nchugomera ku registering a company abakuba abanya Uganda ntwitaga nini abantu abo tweta abagwira foreigners ntwetaga tweta woine nabine visa zabo naro nabine passport. Then abo tweta ba refugees bine refugee ID. Ndio twetaga one at registration. Reason ya nini tukashangu nora aruho the process yone gendo mishe tweta data update tukashanga ngo information eyitwine omu registry zetu abantu akaguruka aho ahanditsa nabana batakazirwe aba shares omu company hatwenda mugira ngo twe ID yogo ushanga ID yaine nizina tubikushana konka wakabahandikisa kare na age y'omuntu ya signinga nka adult ya muhobwa director. So twenda ngo tufune izo challenges again nini norane kuyamba ine ntulinkinga nanira tumanya emyaka yawe tumanya gender nebindi. So tuyamba to make it easy tumango na qualifying to be a shareholder or to be a director from company.